Kumengwe minutes ntsena kubilavura ya kumenbiri inhlekane mingisero umganalo na FM na kuhlekanisa kona ngisela station shurko eka nhlekane osikura namuthla namuthla irabu mbiri siku iliria rabu makumembiri ramwetele ya khotabushika demena magembiri makumembiri nar mina ni khalanga pet mathebola engwana risimato wa jimo xitlango maxingirtano wa xiceca no makuna lewa ntandadzi ntaka na twini la studio 13 polokwane kujali mingisero mena ku Afrika Wa Vulavula umelerisiwa incindani Eric Mabasa ifamba singa kufika eka hafu kupela wara ya nhlekani wa namuthla kuna timhaka to tala leti ti nga mahungwini swinene ku katsa na timhaka ti nga languteriwa hi mahlongati ya ku ta fanele ku langutiwa timhaka ta ku pfuniwa ka xifundza xa Western Cape endzhaku ka mikhukhula leyi nga va ko leyi nga hetelela yi koxe vutomi bya vanhu vambirhi ku na ku languta kukulu loku nga koka ku va ku twisisiwa kahlekahle xifundza lexiya xi ta fanele xi lungha njhani ku ya amahlweni hi ndlela yaleyo se i swin'wana swa leswi nga le ku langutiweni mingisero mugana FM loko ka ku langutiwa ka mahungu ya siku leri hi nga eka rona hi ndlela yaleyo timhaka ta ku tengiwa ka nandu wa lava va nga pfuneta Thabo Bester ku va a baleka le khotweni u vuye wintseriwa mahlweni mi ta tsundzuka ku ku ni muyimeri wakwe loyi a kha tirhana na mhaka leyi u hetelele a tshika ku ya mahlweni na ku yimela nkulukumba Bester Oscar Mabuyane ku nga premier wa xifunakulu xa Eastern Cape u hetelela kuma xileriso xa le khoto lexi xi yimaka na yena leswaku lava SIU va nga yi mahlweni na ku lavisisa timhaka leti ti khumbaka tidyondzo ta yena leti ti nga le ku endliweni leti a nga tidyondza le a university leya ya Rhodes ya Fort Hare kahle hikokwalaho ka ku va va SIU va nyikiwe mpfumelelo hi president ku va ku lavisisiwa mi ta tsundzuka ku na hoyi le ka university leya loko swi ta ka timhaka ta nhlayiseko wa lava va tirhanaka na timhaka leti ti fambelanaka na ku lwisana na vukungundwana lebyi ku hehliwaka leswaku byi koho eka university liya se yin'wana mhaka hi yaleya ya ku ri xiyimbeleri nqambi Benny Mayengani na van'wani va vuye va simeka vandla ra tipolitiki leri namuthla hi ta bula na vona laha ka ntlhanu timinete ku bila awara yan'we hi twa ku i vandla ra tipolitiki leri nga langutala yini ri lava ku fikelela yini hi ndlela yoleyo hi ta twa ku i ncini xi nga endla leswaku Benny Mayengani ni lava ku sungula vandla ra tipolitiki hi ndlela yoleyo se hi leswi hi nga ta va kha hi swi languta eka mhaka ya loko se hi vuya mahungu ya misava ya awara yan'we nhlekani wa namuthla se tshama u ri endla vo tatwa ku timhaka ta koho ti ta va ti ri tingani ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka vandla leri ra tipolitiki leri ri nga simekiwa hi president wa roho loyi a tiviwaka tanihi nkulukumba Benny Mayengani Baloyi vito ra party kumbe vito ra vandla ra tipolitiki leri ri thyiwe AADP very Action Alliance Development Party se ta va hi kha hi ringeta ku hlanganisa na vona hi ta twa ku va ri yini vo hi ndlela yoyoleyo ka ku va va titsariserile ku va koho ka nxaxamelo wa mavandla ya tipolitiki eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga se loko ka hi vulavula hi tiko ra hina ra Afrika-Dzonga a hi ngeneni ka mhaka leyi hi lavaka ku vula hi yona mhaka leyi ya tika leyi hi ku namuntlha ku na nhlengeletano leyi yi nga le ku yeni mahlweni a Durban yi vulavula hi timhaka ta ku tinhlayohlayo ta mavabyi ya kumbe vanhu lava phatsamaka xitsongwatsongwana xa HI Afrika-Dzonga tinhlayohlayo ti le ku tlakukeni endzhaku ka loko se hi humeka nguva leya ya COVID-19 ti le ku tlakukeni tinhlayohlayo leti kambe ke a hi mhaka ngopfu leyi lavaka ku vulavula hi yona leyi lavaka ku vulavula hi yona i ku na vana vantsongo lava va nga si fika na malembe ya 20 va nge le ku biyeni mirini va bihisa hi va mani mirini vana lava va bihisana hi xivona loko xiyimo xi kutana vatswari mi va mi ri kwihi a hi khale ngopfu un'wana ni rhumele video yin'wana ya le mugangeni wun'wana vana va kha va ti cinela navusiku a thavenini va ku na bash va kha va cina vana lava mi swi tivaka ku a va pfumeleriwi lin'wana li tlhela li tlakula na tingolongolo xi tlhe xi ringana na rona loko xi ri tlakurini va ri ku cineni a ni lava ku vula muganga wa kona kambe ni rhumerile n'wana miyingiseri vito hi na ntungu kahle Afrika-Dzonga hi tiko ra njhani ni kombela ku hi vulavula hi ku tinyungubyisa hi tiko ra hina hi tiko ra njhani
leri ri khomaku xiyimo xo sungula ka swi swo ka swi nga ri kahle. Hi ro tiko ri nga rhanga mahlweni ka vanhu lava hanyaka va ri na xitsongwatsongwana xa HI laha misaveni. Tiko rero ka n'we hi ro ri nga rhanga mahlweni ku ya hi va World Health Organization. Tiko rero ka n'we hi timhaka ta ku va vana va biha mirini va nga si fikisa malembe ya 20. Rero ka n'we tiko hi ro ri nga rhanga mahlweni. Hi ikhonomi ri le kule a ri rhanganga mahlweni. Se hikokwalaho ka yini hi rhanga xi kona xi nga ri ku kahle hi tiko leri. I yini ni kombela namuntlha ku sukusela sweswi ku fika kwele ka loko hi ta vulavula na va ndhawu leya dyondzo hi vona ku va pfuna njhani ka timhaka letiwani. Ku sukusela sweswi ku fika hi awara ya 1 hi vulavula hi ntungu lowu hi nga langutana na wona tanihi rixaka. Loko ve ri na n'wana a hundzile malembe ya 20 a nga si kuma n'wana wa nkateko ve ri n'wana wun'we ka vana va 4 lava va nga hansi ka malembe ya 20 u biha mirini Afrika-Dzonga. Ai ni le ka 0860002543 0860002543 na swi tiva ku timhaka ti tele leti hi nga vulavulaka hi tona ti tele ngopfu kambe a hi vulavuleni hi leyi. Mi kwihi vatswari loko xiyimo xi te tani? Mi kwihi loko xiyimo xi ze xi kutani? 0860 ai mativa mi a mi ntsandeni na mi ntsandeni mi khoma loko va ku tiko ra Afrika-Dzonga ri rhanga mahlweni hi sweswo tani sweswo ka swi nga ri kahle hi rhanga mahlweni ka swona loko vugevenga hi rhanga mahlweni a kona swi vula ku hi xikoho lexi xi nga ri ku kahle laha tikweni leri ku nga va ku ri timhaka ta ku a ma ha khongeli xikolweni ku nga va ku ri kambe xikoho hi lexi na ku methu 0860002543 mi nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za wo sungula hi loyi nhlekani nhlekani mpfukeni botpet mpfukeni minjhani mpfukeni xikulu a khensa ya botpet a ni la ku vulavula loko hi vulavula hi teenage pregnancy loko vulavula hi high rate ya vanhu lava khomiwaka hi HIV and AIDS ni ta vulavula from experience and mina ni le ka ni chairperson ya mina clinic so a hlangana chairperson tin'wana na Department of Health official hi vulavula hi swilo leswiwa se a ni la komba ku botpet i ntiyiso ku state xa hina xi komba ku HIV le ku yini mahlweni vanhu sweswiwa va ti byela ku ri like HIV a ya ha dlayi hi ndlela yaleyo vo ti byela leswi va believaka swona ene swi endlaku va nga ti hlayisi. Number 2 i mhaka loko mi vulavula hi teenage pregnancy hi yin'wana leyi hi nyikaka challenge. That's why loko mo cheka vana vo tala lava nga high school hi xitalo vo tala va vona mi kuma ku loko se a fana a pasa matric already u va a ri na n'wana. So hina tanihi vatswari hi endla yini hina tanihi vaakatiko hi endla yini hi mhaka mfumo wu nge hayi wu ta hi pfuna. Se ni la ta nyika xikombiso botpet hi ku ya hi hina se swi ta va na campaign ka miyexe hi ti 29 ta this month hi mhaka ku loko hi cheka state xa hina xi komba ku ka miyexe swa ti-HIV high rates le henhla. Number 2 teenage pregnancy yi le henhla and teenage pregnancy i vatswatsi va vanhu lava abusaka vana va kumisaka vana swa ti-pregnancy. Se hi ku ya hambiloko vanhu va nga khomisiwi botpet va lava vatswatsi mara hi ku ya state lexiya loko xi tekiwa kwalomu ya titliliniki na le Nkhensani na Department of Health xi komba ku high rate ya haleni yi le henhla. So we are going to have a campaign hi ti 29 laha hi lavaka vatswari hi lava na vana va le high school hi tshama hi ta va hi kha hi support Department of Justice, NPA, Social Development, Department of Health hi kota ku advise vana lava hi ta na solution because sweswomthula ku botpet teenage pregnancy swi le henhla because once n'wana a va pregnant swi la ta vula ku vana lava a va le ku hlayiseni. So hina tanihi vatswari as a department na ti-stakeholders hi endla yini ku ta na this solution botpet. Se mi vula ntiyiso loko mo ku hina tanihi vaakatiko hi endla yini wa the one loyi hi fanele ku hi ta na solution. Nametweni mi hlayiseka botpet. no inkombo ta mina khensa
swona xikulu Khensa 0860002543 ayi kuti mingisero meku we uri yini hi lexi xiyimo lexi hi nga langutana na xo xa ntungu lowu sweswo mingisero mugana lone FM a hi kumeni un'wana mingiseri i lange ku a nga tiveki va ri tinhlayihlayi ku ya hi va World Health Organization timhaka ta ku ya hansi ka timhaka ta ku va vantshwa va biya mirini kumbe vana lava biya mirini va nga si fikisa malembe ya 20 ti ya hansi ka tin'wana tindhawu kambe ka Sub-Saharan Africa na le Latin America Caribbean ti ya ehenhla ka misava hinkwayo hi ndlela yeleyo se a ni tivi ku swi vula yini leswiwani swi vula yini Sub-Saharan Africa va vulavula hi matiko ya hina ivi hina hi rhanga mahlweni xikalavito He botsete minjani hi pfukile ta ku yini hambi hi nga pfukangi mhaka leyi ku vulavuriwaka yona namuntlha a yi tsakisi botsete xo sungula ni ta sungula ka vurhangeri bya hina botsete a ni hlayi vurhangeri bya tipolitiki ni hlaya vurhangeri hi ku angarhela vurhangeri bya hina a byi active byona hi byoxe xa vumbirhi botsete nawu lowu hi nga na wona a tikweni wu vekiwile ku wu va kona a wu le ku landzeleriweni a ku na loyi a endlaku na ti-follow up ku milawu leyi yi kota ku yi langutiwa ku yi le ku tirheni na xa vunharhu botsete mi nge vuli mi ku n'wana a ri na 10 years mi ku i fane a ya kunguhata i kunguhata yini i la ku ndla yini loko a kunguhatile hi laha hi nga sungula ku va hi vaviseka kona ku va ku vana a va hi va ya kunguhata i kunguhata yini i nga si ze i va na malembe ma enough ku tiva ku reason ya ku kunguhata i yini hi laha va nga fika va yi mocha koho kwalaha vana va yini va ya kunguhata leswi va nga kunguhata swona va swaku swona mara a swi le ku tirheni because van'wana a va swi tivi swi sweswo lowu wa ka n'wina i kunguhatile lowu wa ka hina nga kunguhatanga va hembelana va endla swilo swa wrong lowu wa ka hina a mita lowu wa ka n'wina a tsarisa swilo why ku fanele ku va na nawu wa n'wana ntsanana a fanele a kunguhata a nga khalimeriwi kusuka a jarateni kumbe ku va na ti-event to karhi bote ti endliwaka ku dyondzisa vana lava how many bexe swi endliwaka swa tibexe swigubu makhwaya hi kwihi laha mi nga twa ku hi na ntirho wo karhi hi lava ku ya dyondzisa vana hi swa masangu hi lava ku ya dyondzisa vana hi yini hi na vapapa self ha tsandzeka ku tshama hansi na vana va hina va xisati hi va kombisa vubihi na vukahle bya n'wanuna a hi nge vuli hi ku n'wana loyi a nga ku ri ku mina mutswari wa yena ni tshama ni vulavula nchumu na yena loko sweswi vavanuna vo foyina kwala botsete ni n'wi vutisa ku i dline rini ku tshama hansi vulavula na n'wana wa wena wa xisati a nge ku hlamuli i ta ku byela ku mani kona ni le joni it's fine ni le joni mara plan B i yini because na n'wana wa xisati ene nawu wa hina wa South Africa a wu le ku sirheleleni ka n'wana wa wena loko munhu a nga ti rhandzi botsete yena self a nge rhandzi munhu un'wanyana sweswo leswi ni swi vulela a henhla ka vanhu lava va misisaku vana lava ntsanana i ri yini wena loko i nga ti rhandzi self n'wana lowu ntsanana a endla njhani swilo ma swi vona i nge ti rhandzi loko i nga ti rhandzi wena self i la ku n'wi rhandza njhani sekalanga i fanele sungula yi ti rhandza wena ivi se i ta kota ku vona ku leswi ni swi endlaku swi rhongo loko wo za i kota ku kula a kaya ka yi tsongola loko va sweka xewu wa tsongola i ta qhuveka i yiva na loko i kurile no i vuya da leswi humelelaka botsete swi ni tisa mbilu ku vava ngopfu ku hina van'wana hi na vana va xisati botsete swi vava ngopfu ko va ku sweswi hi mhaka ku ma vulavula hi swo ka radio vanhu vo ngo swi teka ku i nongonoko this is not just a nongonoko hi le ku tsundzuxeni ka n'wina mi nga ku ndleni ka vuyada lebyi mi nga ku byindleni a henhla ka vana va hina hi ri a wu fi mkhwalo a wu fi mkhwalo kambe swi ta helela kwala ka ku a wu fi mkhwalo kumbe a ku fanele ku endliwa xa n'wanchumu kahle botsete lexi fanelaka xi endliwa that's why ni sungule hi varhangeri va hina a hi veni na varhangeri lava nga active va nga ni veki va ku ni khansela kumbe ni hosi just like that let us be having something ka community ya wena ku advise vanhu va community ya wena because swilo leswi swi humelela ka vanhu lava hi tshamaka na vona botsete 24 hours so let us help ku ri hi tsundzuxana as a community masitisi hi va na ti-activities botsete loko mo langutisa a hi ri na ti-sporting code a hi ri na yini hi ri vana hi hamba hi ya tlanga a swa ha ri kona swi sweswo vana va masiku lama va huwi botsete hina hi xitalo huvuya xikolweni loko u heta ku tsala homework i tsutsumela groundini u vuya i landza tihomu ku hleka yini sweswo swa ha ri kona hinkwaswo vana va masiku lama u kuma va metikhoneni a wu faki mani a wu na choko lapho ma swi vona
so a hi tsundzuxaneni hi ri vaakatiko hi nga yimeli ku mani a endlile a hi yimeli hi milenge hi hexe ikesini botbet a hi tirheni inko 0860002543 a hi ku timingisela me ku n'wangulo wa wena wu ri yini xikalavito nhlekani khalanga murudzi wa kantila u ololi ndahla ni heta ku na swi vona swi ya tinhlokweni ta mahungu khalanga unemployment rate yi tlanga xiyenge xikulukumba ngopfu eka timhaka ta ku va ku ri na ku biha ka vana mirini a ndzi tivi loko ku ri mahari ku ntweni khalanga na mitwa no ka ni nga se mi twisisa hi yo mhaka ni miyerini yeah so la ku nga na i vusweti ngopfu loko mo cheka swo fana na sweswaku vana va lava ntsana va biha mirini swi tale ngopfu lomuya ku matikoxikaya lomuya mukhukhwakhukhwini and stuff like that loko compared to na vana lava u kuma ku va kha va tshama loko ku ri ku n'wana i na swilo hinkwaswo leswi a swi lavaka a kaya like ni kuma ku like financial a kaya ku kahle a nga na reason xikulukumba lexi xi foselaka ku swihlangi leswiwa swi hetelela swi va swi ri ka timhaka ta timhaka ta masangu na vanhu vakulukumba i timhaka ta ku va lava mali vusiwana byi teka xiyenge xin'wana xikulukumba ngopfu ende xin'wana argument ya le khale yi ri koho ene yi kanetiwe ngopfu ya vusiwana i khale n'wana mi ri xifumu ka n'we yingisela laniwaka ka yena a nga bangi kona munhu loyi a nga va a biha mirini a ri le ntsanana a mi ri swifumu a hi nga ri xifumu leswi lava ku ringeta swona yingisela ni point ya mina khalanga nga ta mi nyika example hi le mukhukhwini makuvola yi kumaka ku ri na informal settlement loko u languta yi ta kuma ku vanhu lava nga lahani na vo vatswari va hi voxe vana vo tala ngopfu lava na vo va tsandzeka ku va maintain mandzisa munhu swi hetelela swi va na contribution eka timhaka ta ku va vana va va na ku biha mirini stuff like that and then xin'wana xa kona na lomu titliliniki ta hina ta mfumo ku hava murhi wo kunguhata khalanga ku hava loko va ya titliliniki va wu kuma loko mi nga tshembi sweswi mani munhu a ya ka bungeni a tliliniki he vana ku hava murhi wolowo so daswona ni byeni ku swilo leswiwani swi vuya ka loha ka mfumo wo hi woxe wu hi tsandzekile ku na swo tala leswi a swi ri koho swi nga ha ri ku kona ka vula kambe ni vula ku timhaka leti ta ku va vana va biha mirini vanhu vantsongo to ya ti tlakuka phela xiphiqo xexo xa ku ti ya ti tlakuka swi vula ku hi nge tisiwi yingiselani swa ha fana ni mi byele hi unemployment rate ya ku yi ya yi kha yi gonya yi kha yi ya henhla swona tinhlayinhlayi teto na vugevenga na hinkwaswo swi ta ya swi kha swi gonya swi ya henhla hinkwaswo loko mo vona loko nhlayo leyo chika ni ta vona na vugevenga na sweswi n'wana hi vulavulaka hi swona munhu swi ya hansi hayi ni metri khetsi 0860002543 a hi sungula ni twa ku mahungu ya vona n'wana ta emisikwini guys eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu kuya kwale kagiso ditokela kahle eka 103.2 FM Munghana Nene FM Makombandlela Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM a hi tsundzukeni ku ri pfhumba leri sungule hi 2020 ka nkarhi lowa a ku ri na covid ku nga tirheki lomu swikolweni so president a ri sungula ku ri va kota ku ya pfuneta lomu ya swikolweni hi mafambiselo yo hambanahambana ku pfuna mathicara Palamende ya Rixaka laha hi nga kona sweswi ka xifundzankulu xa Limpopo i mhaka ya financial year tsundzukani ku ri lembe ximali ri helile hi n'hweti ya March laha yi nga sungula ke le ya April laha ke xifundzankulu a xi fanele xi yisa timali exikolweni hi ta norms and standards so timali teleto ti fambisiwile tolo timali ti nghenele ka swikolo hinkwaswo kusukela ka siku ra namuntlha swikolo swi ta hakela lava faneleke va hakeriwa timali ta vona Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM a hi tsundzukeni ku ri pfhumba leri sungule hi 2020 ka nkarhi lowa a ku ri na covid ku nga tirheki lomu swikolweni so president a ri sungula ku ri va kota ku ya pfuneta lomu ya swikolweni hi mafambiselo yo hambanahambana ku pfuna mathicara Palamende ya Rixaka laha hi nga kona sweswi ka xifundzankulu xa Limpopo i mhaka ya financial year
ndzukani ku ri lembe ximali ri helile hi n'hweti ya March laha yi nga sungula ke ya April laha ke xifundzankulu a xi fanele xi yisa timali exikolweni hi ta norms and standards. So timali teleto ti fambisiwile tolo, timali ti nghenele ka swikolo hinkwaswo kusukela ka siku ra namuntlha swikolo swi ta hakela lava faneleke va hakeriwa timali ta vona. Afrika Wa Vulavula. Afrika Wa Vulavula hi laha hi nga kona mingisero wa Munghana Lona FM la ku bula na vandyangu leya dyondzo ya masungulo hi kha hi languta ka timhaka teti ta tinhlayanhlayo ku vona swikolweni ve le ku voneni ka yini na ko va lava ku pfuniwa njhani, vona va hoxa njhani xandla ku antswisa xiyimo lexiwani. Ku ya hi va statistics South Africa va ri ku tlula 19 wa magidi ya vana va le xikarhi ka malembe ya 10 na malembe ya 19 va ve na vana exikarhi ka n'hweti ya Nyenyankulu na Dzivamisoko hi lembe ra 2021 na 2022 eka swifundza hinkwaswo swa Limpopo. Kambe ke tinhlayanhlayo tin'wana ti chavisaka ti komba ku na vana lava va nge le ku kumeni vana va ri hansi ka malembe ya 13 hi ndlela yaleyo. A hi amukeleni tatana Elijah Mhlanga va vulavulela ndzawulo ya dyondzo ya masungulo eka nhlekani lowu. Mhlanga, nhlekani Khalanga hi xeweta mina na vayingiseri va Munghana Lona. a hi sunguleni ka mhaka liya mi nga tshama mi ta mi vulavula yona mavhiki mambirhi manharhu lama nga hundza. Hi mpela leswiya mi swi vula i ntiyiso, mi lo na heta ku vulavula ha kumanga riqingho leri ri vulavulaka hi timhaka ta ku hina tanihi ti-educator assistant a hi kumanga mali ha khensa. No, khensa hina loko tile tlanga rito ra mina laha ku tsundzuxa leswi nga pfula hi swona ka nkarhi lowu nga hundza. Inkomo se mhaka hi leyiwani and loko ni tsundzuka kahle mina na n'wina hi sunguli ku vulavula hi yona mhaka leyi, kambe tinhlayo tiya ti kha ti tlakuka. A hi sunguleni laha n'wina tanihi ndzawulo mi le ku voneni yini mayelana na timhaka leti ta ku va vana va biha mirini va nga si fikisa malembe ya 20. Hi vona ku nyanya ka xiyimo Khalanga hi ku lembe na lembe hi tshama hi bula hi tona statistics leti mi ti endleleke, leswi ke ku nga mhaka leyi yi vavaka swinene hi ku vumundzuku bya vana va hina byi tikomba byi onhakile loko mi languta leswi swi endlekaka tani. Okay, a ni swi tivi ku endleke yini tatana Mhlanga. Okay ya nga ri se va vuyile se ri lo fambela makumu. Va ringeteni ntindani loko va ri hofisini va vutisa ku va nge swi koti ku kumbexani va hi nyika landline ke ya 0 yini, kambe hi sweswo mingiselo Munghana Lona FM va twile kha hi bula na vona tatana Elijah Mhlanga. Ya vava mhaka leyi, a swi tiva ku na swilo swo tala leswi swi nga ha endlekiki sweswi. N'wana a nga ha hlongoriwi xikolweni ku va bihe mirini, kambe a swi nyiki matimba ya ku vana va fanele va ya mahlweni va endla tano. Naswona hi huma njhani ka xiyimo xo xolexo, kumbe ni vulavurisa leswiwani mutswari i hlangana na xiyimo xo xolexo hi ndlela yoleyo. A ni swi tivi ku endleka yini mingisero ra mina kwala hi nga koho, hi huma njhani i xiphiqo lexi hi nga langutana na xona hi ndlela leyo. Swi tikomba se hi va kumi nakambe tatana Mhlanga hi khomeleni. A hi swi tivi ku endleke yini la riqingho ri yo vuya ri tsema. A ma ha hlamusela leswi mi swi vonaka tanihi ndzawulo. Hi vona ku nyanya ka xiyimo ka tona timhaka leti humelelaka ku ri vana ngo vatsongwana va tikuma va tikile mirini nkarhi wu nga se fika na vona va nga swi langutelanga, kambe swi va swi vonaka ni ku rejistariwa lomu eswikolweni ni le ka tindhawu to hambanahambana loko swi va se swi humelerile. Leswi ke ku nga mhaka leyi vavaka hi ku vumundzuku bya vona bya onhaka loko swi ri so. Swi tele leswi onhakaka emirini ni le miehleketweni ya n'wana ni le moyeni wa yena loko ku va ku humelele timhaka to fana na leti, ngopfungopfu loko ku ri na lavatsongo lava va tikumaka va pfinyiwile. Van'wani va tikuma va endle swilo leswi a va ehleketa ku ri vona va le ku tlangeni, kambe switandzhaku ta kona swa va vavisa na vona swi tlhela swi kavanyeta na tidyondzo ta vona. Ku fika sweswiwani hi nga ku xivangelo i yini, hikuva vanhu va le ku tshaheni swilo swo tala. Van'wani va kombisa timhaka ta ku onge ti karhi hava timhaka ta ku hungasela ta vana lava se va huwa hi swilo swo ka swi nga huwi hi swona. Van'wani va vulavula hi timhaka ta minjhekanjhekisano leyi nga kanetiwa ngopfu ya timhaka ta ku va kha va timhaka ta vusweti na ku kumbexani va ta hola mali ya grant. N'wina tanihi ndzawulo ma ringeta ku lava ku vona ku swi nga va swi vanga yini ivi mi kuma yini?
Kalanga a ni tshembi ku ri vusweti ku nga va byona xivangelo a ndzi tshembi ni ku pfumaliwa ka switirhisiwa ku ri ku nga va swona hi ku swin'wana switirhisiwa hi swona leswi holobye a vulavula hi swona hi sonto loko hi nga endla ti-book club ti kuma hi le vuhlayeni ka tibuku hi endla swin'wana leswi nga hi hluvukisaka ni le miehleketweni ya hina leswi swi nga hi pfunaka ku hambana ni leswo biha leswi swi nga hi nghenisaka makhombyeni ya ku fana na wona lawa hi vulavulaka hi wona sweswi leswi nga ta kavanyeta swi tele leswi nga swi endlaka kambe nchumu lowu hi wu vonaka wu nga endlekeki hi ndlela leyi hi ehleketaka i vatswari hali ka vatswari a hi voni ku ri na ku seketeleka loku enereke ku na un'wana loko a ta va a ni vonile namuntlha na mixo ka Morning Live a ni tsalela a ku mina tanihi munhu lomuntshwa loyi a nga sungula ku tirha nda kota ku endla ti-camp ku ri vantshwa va ta ndzi ta va byela ku ri matikhomelo ya kahle hi wahi na ku ri hi swihi leswi va nga swi endlaka ku ve ni va kota ku sirheleleka ka a ku kambe leswi swi ni karhataka ngopfu i vatswari loko va ala ku ri vana va vona va vanhwanyana va ta attenda ti-sessions leti ti endlaka ku ri va ta yingisela ku ri hi swihi leswi va nga swi tirhisaka ku ve ni va sirheleleka ka timhaka to fana na leti a ku ndzi ringeta ku va tsundzuxa ndzi ringeta ku va komba ku ri hi tindlela leti va nga tirhisaka ku ri va hlayiseka va yisa mahlweni tidyondzo ta vona a ku kambe vatswari va holovela vana va vona loko va khataka leswi a ku iyo tshika na yena loko a nga ri na ku seketeriwa hi vaakatiko va ndhawu leyi a nga ri le ka yona a hi yena ntsena na yona ndzawulo loko yi ringeta ku dyondzisa vana hi leswi ku na vatswari lava alaka va ngo a hi ntirho wa hina tanihi ndzawulo ku dyondzisa vana hi swa masangu i ntirho wa tanihi vatswari kambe ha swi tiva hina ku ya tinhlayo leti u tivuleke loko sungula nongonoko lowu ku xiyimo xa nyanya swa komba ku ri ku na lava nga endleki ntirho wa vona eka ndzawulo hina ntirho lowu hi wu endla masiku hinkwawo eswikolweni ka life skills na life orientation xivutiso xi ri emakaya vatswari ni vaakatiko ha swi endla ke ha xandla ke loko hi vona swin'wana swi nga fambi kahle hi kota ku lulamisa vana va hina a ndzi tshembi ku ri nhlamulo yi ta va ina kuve swi nga va swi kha swi hi nyika xifaniso xa njhani hi ku un'wana a kha a vula kwala a ku a hi timhaka ta leswi hi vulavulaka hi swona ntsena ku tshame ku va na hoyihoyi swinene loko ndzawulo ya dyondzo ya masungulo yi vulavula hi timhaka ta ku fanele ku nghenisiwa tidyondzo leti ti vulavulaka hi timhaka ta swa masangu eswikolweni vatswari va vonaka va nga swi lavi ku ya hi sweswi mi swi vurisaka xiswona kambe nseketelo lowu a wu ka wu nga ri kona eka timhaka ta dyondzo hi ku angarhela ku nga ri mhaka ntsena ya leswi swiphiqo leswi hi nga langutana na xona hi leswi mi swi vonaka tanihi ndzawulo hi swona sweleswo na loko ha kanetana hi mhaka yo fana na leyi vanhu va yingiserile va swi vona ku ri a ku na ntwanano eka vanhu lavakulu lava faneleke va lulamisa mhaka leyi sweleswo swi endlaka ku va na laha voho va nga tlangaka va endla leswi va swi lavaka hikuva va swi vona ku ri na hina le henhla a hi koti ku twiselana hi khomana hi rito rin'we leri hi faneleke hi risa mahlweni ku a hi tihlayiseni hlayisekani a swi vi hi ndlela leyi xin'wana lexi xi hlamarisaka i ku loko ku ri na tsongwana wa xisati loyi a tikeke a tikile swiritani ku va ku ri na munhu lonkulu leswi va i statutory rape a ku na muakatiko kumbe vatswari lava va yaka maphoriseni va ya na le ku ri munhu yaloye a ta khuma hi maphorisa a ya tengisiwa ku ya hi nandzu lowu a wu endleke a swi endleki sweleswo maphorisa loko hi burisana na vona va vula ku ri ha mi vona n'wina ni va statistics South Africa na va department ya health mi vulavula hi tona ti-statistics leti kambe hi na case leti a hi na tona lomu ya ti-police station leswi vekeke ku vatswari lomu ku nga na vana lava va tikumaka va tikisiwile hi vanhu lavakulu ka vona le hansi ka malembe lava nga pfumela a ku na wun'we loyi a ehleketaka ku ya epolice station ni loko nandzu wu vonaka ni loko nandzu wu ri le rivaleni leswaku ku na loyi a nga onha hi ndlela leyi ka yi nga ri le nawini a ku na wun'we loyi a swi pfumelaka ka yena ku ri a ya police station a ni vulavuli hi munhu wun'we ntsena vulavula na hi ti-organizations ta ku fana na tona ACP hi vona lava rhangaka mahlweni hi kanetana na ndzawulo loko yi lava ku dyondzisa hi swona leswi
ni loko hi ri karhi le ku fambafambeni portfolio committee so swi vulavula hi bela bill vona lava a va tisa embulavulo wona lowu va kanetana na ndzawulo loko yona yi lava lulamisa swilo sweswi ku nga na hi bulaka hi leswi a va kona a va humeleli ku vula ku ri matitwelo ya vona hinkwahi a va ku ta hi byela ku ri vona va vona onge ti-solutions ta swona leswi hi tihi ko vela ku miyela kambe ke loko ku ri na matshalatshala lawa ndzawulo yi ringetaka va kaneta swileswo so loko ka ha ri na swilo swo fana na leswi tinyimpi leti ta marito ti nga kona swi tikomba xiyimo lexi ta nyanya ku tlusa ka leswi nga le ka xona sweswi lava ta hetisela hi switandzhaku swa loko xiyimo lexi nyanya hi ku vona ka n'wina mi vona ngeti xi ta onha hi ku fika kwihi ka tiko ku ya mahlweni tanihi ndzawulo leyi langutanaka na timhaka ta ku hluvukisa vana kusukisa loko va ha ri vantsongo hi ndlela leyo kambe a ni lava ku hi tlhela nyana katsongo ka timhaka ta ku swin'wana leswi swi vuriwaka ve ri mbangu wa le xikolweni na wona wu cincini mitlangu a ya ha talangi ngopfu i ntiyiso ku mitlangu a ya ha talangi ngopfu eswikolweni leri ra ku vadyondzi vo dyondza xi huma va ya kaya ivi va nga ha swi koti na ku tsatsamuxa mitlangu leyi ne le makaya sweswo hi swo mi swi vona kutani hi ndzawulo tatana Mhlanga a ku na xikolo lexi xi siveriwaka ku endla mitlangu lexi lavaka swona swikolo swo tala va ti endlela mitlangu ya vona leyi va yi lavaka leyi va pfunaka ku lulamisa swo tala ka tindhawu ta vona swi tele swilo leswi nga kona leswi nga endlekaka department ya sports yi kona na yona ndzawulo ya tidyondzo ta laha hansi yi na swa yona so a ku na loyi a siveriwaka ku endla leswi a swi lavaka a swi bohi ku ri u sindzisiwa ku endla nchumu wo karhi ku lulamisa xiyimo lexi u hlanganaka na xona eka ndhawu leyi u nga le ka yona u ngo ti endlela va kona van'wana lava endlaka swo tala vana va vona va tikuma va fambi va za va ya endzungeni wa malwandle tele ti-competitions leti hi na tona ku na va oral history albert luthuli ku na ti-spelling bee ku na bolo ku na swin'wana swo tala leswi swi kona leswi va nga swi endlaka swikolweni a swi bohi swa ku ze ya sindzisiwa swi kona swi vekiwile ka swikolo swin'wana va vona va swi endla sweswi ka vhiki leri kusukela ti-27 ya fika ka ti-30 ku na saski south coral Eisteddfod yi ta la rema la Randburg ku na swikolo swo tala lava nga tata kambe ku na swikolo swin'wana a va swi ngheneleli leswi so a munhu yelweyo loko ku na ti-competitions to fana na leti ti nga kona leti ti nga nghenelaka hi un'wana na un'wana vona va hlawula ku ka va nga ngheni ka tona va jika a ka ha ri na swo tlanga swo hungasa vana swikolweni a hi swona swoleswo n'wana a swi bohi ku va swikolweni ntsena swi nga va kona hambi community yi nga ti endlela swilo swo fana na leswi hi vulavulaka hi swona hi mhaka ya le swikolweni eswikolweni va dyondza ku endliwa hinkwaswo mfumo lowukulu i ku hi endla yini loko se va humele xikolweni loko va te makaya hi lomu va hlanganaka kona na vusiku lomu ya makhonweni loko dyambu ri perile n'weti wu nga ri kona ku ri ka ntima hi lomu ya va famba va hlangana kona hina tanihi vanhu lavakulu loko hi hlangana na vona hi ri yini ke ntiyiso se a hi tseleni tatana Mhlanga hi ku vona ka n'we tlhelo ra n'we tani hi ndzawulo ya dyondzo ya masungulo swi mi kavanyeta kumbe swi nga hi onhela ku fika kwihi loko xiyimo lexo ka xi nga lulamisiwi hi xihatla swona ki sweswi vulavulaka loko mo languta drop out rate leyi nga kona vo tala va vona lava va kumaka va tikile mirini va nga koti ku ya mahlweni tidyondzo ta vona na loko policy yi ku va nga ya mahlweni va dyondza kambe miri loko u nga pfunile a ku na lexi u nga xi endlaka i xa sungula xele xa vumbirhi ku na case tin'wana leti ti vavasaka ni le ehleketweni loko se a vuyile xikolweni swi nga ha fambi kahle a tikuma ku fika xikolo hi ndlela yeleyo hikuva van'wani va suka ni miri wa vona ni miehleketo va ni byongo bya vona a byi si lunghela ku va nga tikuma va ri ka xiyimo lexi leswi swi mu vavisaka vutomi bya yena hinkwabyo ka byona so loko ku ri na n'wana un'we loyi ka nkarhi wa sweswi a tikumeke a ri ka xiyimo lexi ka hina ku va ku ri mhaka loko va tikuma va ri 3000 ku fana ni le Northern Cape i mhaka ya ku chavisa swinene loko va tikuma va ri 26000 ku fana ni le KZN sweswi ku va ku ri mhaka yin'wana yo chavisa ngopfu hambi se fika le Gauteng hambi si ya Mpumalanga a swifundzankulu leswikulu swi nga na tinhlayo ta le henhla ta vanhu loko se va hi hlanganise tiko leri hinkwaro u nga kuma ku ri swi hundza hala ka va 100,000 ya vanhu vatsongo na va hina lava kumaka va tikile mirini ku nga switsongo swa tincece leti ti nga
rindziwangiki hi ku a ku na switirhisiwa, a ku na mali, a ku na ndlela ya ku va seketela ku ri va kota ku kula hi tindlela ta kahle. So hinkwaswo leswo hi vulavula hi ku onhaka loku ku nga kona ka nkarhi wa sweswi hi nga si ya ka mundzuku ni manilwana na masiku hi vulavula hi swa sweswi lava nga hetiki xikolo. So i mhaka leyikulu leyi lavaka hi sukumela na vona lava tikereke a hi hlanganeni hi khomana hi vona mhaka leyi ku ri i mhaka leyikulu yi onha tiko ra hina. Vana va hina va nge koti ku fikelela lomuya na hina tanihi vatswari hi va navelaka ku ri va ya fika kona. So loko hi karhi hi ya le hi lwa vurinulo loko hi lava ku va dyondzisa loko ku nga vadyondzisi va hina tanihi vatswari mi tlhela va vadyondzisi swi humelela hi ndlela leyi a ku na lomu yaka kona. Se swi lava hi khomana hi vulavula hi rito rin'we hi ala eka ti-statutory steps leti ti vonaka ti endleka lomu ya mhaka leyi. Ai mi vulavule xivulwava xin'wana mi ku a ku na laha hi yaku kona swa vava loko se hi fika ka xiyimo xo tani. Ni kensile swinene tatana Mhlanga, va na siku lerinene ku tiya ku engeta inkomo. Va vulavulela ndzawulo ya dyondzo ya masungulo tatana Elijah Mhlanga, ivi lexi a ni amukela ka xo tinqingho xi va xi tshuka xi tikomba ku mi lava ku vulavula a hi mi tweneni 0860 00 2543 ndaka leswi hi kona ku ta korhekela wena. Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makombandlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. sweswo mingisera Munghana Lonene FM makombandlela nkaya timinete ntsena ku nga si ba awara ya 13. un'wana ni tsundzuxa ku hela ka vhiki ra vuntlhanu loko ni khane ni ya kaya ni fambe na van'wana va le holofana le ka vatatana Mbazi Mashilo le ka va Manchingisa. Ai rendo leriyana ni nga ri riva kama swi tana yini ni mahlweni amukela un'wana mingiseri loyi hi leyi mhaka leyi nga ka yo ya tika Mkhavela. Brapet mpfukeni. Mpfukeni njhani papa? Hayi mpfukeni Brapet. Ndza ku sungula na angula ka leyo ya vuvabyi lebyi nga lebyi hi hlaselaka la misaveni na South Africa. Loko ku ri ke ni nge se za hi tshika leswa swo hi testana hi matihlo swi nge heli swilo leswiwa swi nge heli vuvabyi lebyiwa byi ta andza byi ya mahlweni. Me vula yini ku testana hi matihlo? Brapet mi swi tiva kahle ku mi to hlangana na a hi ngo sweswiwani n'wanuna ni hlangana na mhani hlangana na n'wansati hi hlangana ka nharhu ka mune se wa n'wi tiva se wa ti byela ku wa n'wi tiva i ti byela ku wa n'wi tiva hi n'wi testini sweswi yakwa ve right liya na leswiwa swo sirhelelaka hambanile nghenisiwa sweswo swi nge heli sweswo swi ta ya mahlweni. Loko ni angula ka liya vana Brapet loko hina vavanuna vo tala hi tsutsuma hi siya vana a hi hlayisi vana va hina ene vana va vanhwanyani ko tala va lava vo papa vona va lava rirhandzu ra papa. Rirhandzu ra papa loko ri nga kona ri xota vana lavo va ha ta onheka. Ni tolo ni tshame ngopfu la Pitori ni tolo ni swi langutisa ni swi vona ku yena hi mpela loko n'wana ntsinini loko mi hindza ngo Brapet va timovha le ta tivhurupha loko mi langutisa na ti kuma n'wi xavela swakudya ntsena swi helini a ha ri ntsinini. Basi se hina vo papa loko ke ni nga hlayisi vana swa ha ri ku onhekeni. N'wana wa nhwanyani i lava rirhandzu ra papa mi famba n'wi teka nkarhi wun'wana mi famba na hi timovhi na yena n'wasa timovhi ni n'wi yimela mi ta swi vona nge ni naveli swilo swa le handle mara hi ku hina hi endla vana se hi suka hi tsutsuma. xiphiqo hi xexo ku tinhlanhla ti komba ku Afrika matiko ya Afrika-Dzonga ya swi tiphina hi ku rhanga mahlweni ka swilo swo ka swi nga hi pfuni ku nchumu phela tiko ra Afrika-Dzonga ri rhanga mahlweni na sweswo swa ku na vana vo tala lava va nge le ku kuleni va ri hava bava. Yes it's true Brapet sweswiwa mi endla n'wana masuka mi n'wi tiyisa sweswo ku tala vana va hlayisiwa. That's why na vasesi wa hina nkarhi wun'wana hi ta va sola loko va tsutsuma nkarhi wun'wana va endla swilo swo huma ndleleni va va endletela vana a va siya vana lava va ta va hlayisini. Mi kuma munhu a nga hlayisi n'wana titwa njhani loko swi nghena xopeni xava baji ro duru tsandzeka ku xavela n'wana wa xibajana xa 100 rand. A hi hlayisi Brapet tiko ri fini. Na metwela papa ni khesi 0860 002543 hi leyi mhaka hi va ku kuma namuntlha na lava hi vulavula hi yona kambe loko hi vuya a mahungweni ya misava hi vulavula na vana va AADP Action Alliance Development Party ta va kha hi bula na vona kambe ke ni va tsalile hungu la ra ha thike kan'we a ni swi tivi ku
hikokwalaho ka yini ra thike kan'we kumbe va ta hlaya okay se ve ri va right okay ya se hi ta bula na vona hi ta twa ku va ri timhaka ti nga kambe ke ku na loyi wala ka mutoti la maka aye minjani hi pfukele minjani va ka papazela hi ta ba mavala mayingwe khalango ku kurisa n'wana swi lava community manito se vana va hina lava hi va tswalaka masiku lama va blessi vo vukulu a va layiwi ku fana na mina na n'wina hikokwalaho ka yini va nga ha layiwi i mhaka ya timfanelo teti va nga na tona khalanga mi nge ni twisisi ko nkarhi wa hina hi ku fambile mara in conclusion loko mo langusa timhaka a wu fambangi na ha ri na 5 minutes tanani na tona ya a hi vulavuleni khalango a ni ku ri a hi languteni lava na va hina va hlohleteriwaka ngopfu ku va tinghenisa ka mhaka leyi namuntlha hi rilaka hi yona chekani muhaxi loko ku va ntlhanu mugivela sota vana mi kuma ku va ya lomuya a tibexeni ni nge chavi ku vula laha tikweni ra hina ra ka papazela ku na xitikwani xa kwalaha tlhelo ve ri le tovowani ndi nge yi vuli ndhawu ku ri a yi navetisiwanga mara mi kuma ku vana va hina va tlela kwele vo 12 to 13 mara ri va akatiko va ka papazela hi ndlela mu na mina na n'wana mi kuma ku wa ya kwalaya se me a ni ta kombela community hi yoxe hi fanele hi tshama hansi hi addressa ti-issues khalanga ni vulavula na n'wina ni tirhela a Hartfield la Pitori vatswari va rhumele vana exikolweni kwala Pitori loko mo tala ha Pitori leswi nga kona swa chavisa Friday Saturday Sunday vana va lava nga laha xikolweni va tekeriwa movha va tekeriwa tifoni leto durha ku na ndhawu yin'wana a ni nga yi vuli a va tlheli vana va lava va kuma va ri ku nweni mi kuma ku n'wana u sala a nga mbalanga nchumu swilo leswi swi vonaku everyday mara the issue i ku hina hi ri vatswari vana i va hina a hi tekeni rholi ya hina vana va ta hlangana khombo hi kha hi vulavula na vona un'wana u ta ku paradise hina vatswari ha vulavula vana vo hi sanga swi lava ku za u tsandziwa hi n'wana wo vha u huma na xiyimo ne le ka xiyimo xa vutswari swi vula ku hina se hi vana va tshame xitulwini hina hi tshama hansi hi vana ve le ku lideni hi nge zi swi jikajika mara switsotsi ngopfu ni vona nga ku swi nga hlohletele khalanga vana va hina kwalomuya ku nwiwaku kona mani swo tshama ni twa ekerekeni ya ka HMC ya pastor hlungwani ka papazela ku na n'wana a nga koka ku kuwa a ri ka all night prayer se endleka kwalomuya mabyaleni i vana va mani lava ya ku byaleni va wu kuma kwihi nkarhi wo ya byaleni n'wana u ya byala leswi mina a ni tivi na taste ya byala ni na n'wana ekhalanga a nga mbhoni a ni fambi na yena a ni tshami na yena n'wana la yena a nga kona a teka decision yo tinghenisa ka swidzidziharisi because byala xo sungula loko u za u nwa a wa ha ri ka vulawuri bya wena kambe ni lava ku hi tlhelela kwala ka ku mi ku a mi na yena mi vula yini yes loko ni ku a ni na yena mina sweswi ni le adorobeni n'wana wa mina u sele a pasela se ni vula ku va mina ni n'wi vona a swi ni oloveli mara swi lava mhani wa yena n'wolina ku a kota ku va a kha a n'wi pfuna n'wi monitara se vatswari vo tala hi mhaka ya swiyimo swa mintirho kuma ku va va ri majoni ivi vana va sele makaya ni vatswari va nge tshiki ku tirha hi mhaka ya vana se vana lava xiyimo xa hi nga kuvisi vana hi ri na vona a swi fani a loko no va ni ri kona kwala ka papazela n'wana wa mina na n'wi vona ku sweswi i 7 o'clock mina ni kona kwala jaratini mara mbhoni a ni se twa gede hi pfuriwa ta kota ku tshama hansi na n'wi reprimanda nkarhi lowu vuya ku wona wu leyi I think influence yaleyo na yona a hi vulavuleni hi yona vusweti lebyi hina vanhu va ntima hi nga na byona that's why mulungu loko u kuma tirho capital ku famba na nsati na vana mara n'wina swi nge olovi khalanga loko va ya tirhela blue fourteen mi rhwala vana mpapa na vona mi ta famba vi vana va ta monitoriwa hi mani nemetwe hlayisekani va na siku ra kahle ba I can't kasi wena hayi doctor minjani hi kona njhana a na ha ri na nkarhi kambe miri yini n'we naswona nkarhi kona tsanana doctor hi mina hi kombisa doctor ni leswi endlaku ku vana va nga fambi hi ndlela ni tiso i ku vatswari a va tiki vutihlamuleri ka vana va vona doctor a ku na ndlela yin'wanyana because loko mo cheka vana lava kuma ku va huma endleleni nkarhi wun'wana va hatla va tika nkarhi wu nga si fika ni mi ta kuma ku a nga tshami na papa a nga tshami na mani ma yi vona nkarhi wun'wana kuma ku tshama na kokwana ma yi vona se ni vona nga ri hi yona i xivangelo kulukulu ko xi endla ku vana kahlekahle
va kumeka va ri ka situation yaleyo ma vona van'wani veri i mhaka ya vusweti bya hina tanihi vantima hi yo mhaka a swi koteki ku hi ya hala na hala na vana va hina hayi mara hi swona toteti kahlekahle vatswari va fanele va teka vutihlamuleri ka vana va vona ma vona problem kahlekahle loko vatswari va teka exikolweni kahlekahle ku vulaka ai Mr. Elijah ne vana va dyondzisa ne mara loko a kaya a va kumi discipline hala kaya swi tlhelela ndzhaku toteti ma vona hi ku ya mina ku ri ka swi koteka ku vatswari na vona va vitaniwa va dyondzisiwa hi matihlayiselo ya vana ni ba swi ta pfuna ma vona leswi swi vula ku se mi kombetela yin'wana ndzawulo ku yi nga va yi nga ri ku ndleni kahle tindzawulo to fana na ta vanhu nhluvukiso wa vaaki social development hi to ti fanele ti susumeta minjhekanjhekisano ya mixaka lowu i ntiyiso lowu a fanele va nyika xikolo vatswari na vona va vitana va dyondzisiwa hi matikhomelo ku vana va khomisiwa ku yima vana ku nga hatli va fika ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle ma vona Nemetwe inkom ay kumeni mahungu emisava lawa hi nga tshembisiwa wona hi tatana Hlulani Fanwell Magayisa kaisa Hlulani Fanwell Magayisa khenseni mahungu emisava hi awara ya 12 yan'wana mahungu ya ta landzela sweswiwani awara ya mbirhi nhlokomhaka ta ko hi loko se mi ta mi nghene ka nongonoko luwa wa dzuma la mina na Ike Ngobeni kwala ka mungana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yaleyo ku tswariwe vandla rin'wana rintshwa eka tipolitiki ta Afrika-Dzonga va ri vitana Action Alliance Development Party AADP vandla ra tipolitiki ri sunguriweni i nkulukumba Beni Mayengani Baloyi se hi lava ku ta twa ku i ncini xi nga endla leswaku va nghena ka gondo leri nako swi vula yini hi vumundzuku bya vona bya timhaka ta vuyimbeleri i swin'wana leswi hi lavaka ku swi tiva minkarhi ya ku tala ta twa ngopfungopfu ka swihangalasa mahungu swa mabulu mi twa nkulukumba loyi a khaku president Mayengani wa vulavula se swi vula ku se himpela se swi fike kwalaya a xi ri koho xivono lexi xa ku president Mayengani wa vulavula ke hi lava ku ta twa swoho hi bula na yena nkulukumba loyi ku nga murhangeri wa vandla leri rintshwa ra tipolitiki ri thyiweke Action Alliance Development Party andaka leswi hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus 13 minute ku bela awara ya 13 ayamukeleni president wa Action Alliance Development Party tatana Beni Mayengani Baloyi kalanga inhleka aye botet matebula nakushota vayingiseri va MLFM president Mayengani president wa vandla lerintshwa ra AADP wa vulavula president Mayengani wa vulavula president Mayengani wa vulavula ai byeli ku i ncini xi nga endla leswaku a va na ku tsakela ku sungula vandla lerintshwa nako vito leri AADP ri suka kwi AADP hi rin'wanyana ra mavito lama hi nga vuya hi mahlawula aka mavito lama a hi maxaxametile na interim structure xa AADP hi leri hi nga vuya hi tsakela ku hi tirhisa rona hi ku a ri vulavula ngopfu hi ku hluvukisa hi development leswi swi kayivelaku eka rixaka ra Afrika-Dzonga president Mayengani wa vulavula se loko hi kha hi languta loko ni nga hoxisi ku ve na nkama wun'wani laha hi langutaka ka timhaka ta ku mavandla loko ma fane ma sunguriwa ku va ku ri na ti-principles leti ti langutiwaka ta AADP hi ti yeah the founding manifesto ta AADP ti outliner aka launch ya hina a Xilumani Hotel hi ti 5 ta August for sweswiwa hi twananile tanihi vurhangeri ku hi nge vulavuli nchumu hi swona hi ta mi rhamba hinkwenu ti-media house ta mi rhamba hinkwenu radio TV na va maphepha ku mi ta va mi ri kona mi ta twa ku vandla lera AADP ri mi khomele yini president Mayengani wa vulavula ku ve ni nkarhi wun'wana mi ri xirho xa EFF swi endlise ku yini ku mi nga ha vi kona aka EFF ni yo vuya ni tshika a mi fake mi swi vekisele i swoho leswi a mi nga swi vekisa swa ku sunguleni
aka EFF ani hlongoriwangi aka EFF na loko ni suka even ti-message ma swi twa ku meni munhu loyi wa ku fayila swilo ta Floyd ni ha ri na tona ni kombele ngopfu Xivambu ku ni nga tshiki mara ni vuye ni decide ku meni la ku tshika hikwalaho ka swo karhi na swo karhi leswi nga ri ki na nkoka eka nkarhi wa sweswi hikuva evuton'wini ku na mindzuku ku na mindzwani siku rin'wana na rin'wana ri ta na leswintshwa and then na loko ni huma ka vandla leriya a ni fambaki ni va vulavula ku biha ni vuye ni decide ku swi between mina na vo va swi tiva na vo Julius na Floyd ku why ni tshike vandla ra vona a ni hlongoriwangi ni yo resign na mina ende a ni fosteriwangi ende va ni kombele ku ni nga resign. President Mayengani wa vulavula. President Mayengani wa vulavula se swi vula yini hi vumundzuku bya project leyi hi nga yi sungula a ni tshemba ma ha swi tsundzuka hi sungule swin'we hi ri a Beckersdorp ivi hi va na risimu tibaben ku fika namuntlha ku endleka yini hi yona swi nga va swi vula ku yi ta heleriwa hi ntirho kumbe swi ta famba swi ri swimbirhi ti ta tirhisa ku yini Botpet project liya yi nge heleli hi ntirho mi ta tsundzuka tanihileswi mi nge a mi ni landzelela ku loko na ha cina aka album ya tibaben ya president a ni cina ni mbale bereta ya ANC ya Youth League a swi swi nga ni disturb ku va ni ri member ya Youth League ni tlhe ni endla music mi ta tsundzuka ku even after 2013 ni ve ni va ka vandla ra EFF ni ambala tirigale ta EFF a swi disturb hele ku xikulu ni hlonipha ti-event organizers ku aka ti-event ta vona a hi ti-event ta organization a ni mbali regalia a ni tshama ni mbali regalia futhi a ni mbala regalia na ha ri ka vandla ra ANC aka ti-event leti hinkwato mara loko ni ta EFF ni ve ni boha ku ni nga ha mbali ti-regalia aka ti-festival na gig yin'wana na yin'wana ni va ku ni rhambiwe ka yona hikuva ni va ni entertainer vanhu va kuma ka mavandla yo hambanahambana lava va ni rhandzaku va nga pimisi va nga langutangi ku ni huma ni ri ka vandla rini swa ha ta ya mahlweni swi va tano na ta va hlonipha hi ndlela yaleyo mara loko ni ri ka swa event ya AADP ta va ni mbale regalia ya AADP. President Mayengani wa vulavula hi le kusuhi na ku fika amakumu ni le ku languteni matiko yo fana na va United States xikombiso mana nhlayo la henhla swinene ya vavhoti hi ndlela yaleyo kambe va tirhisa mavandla yambirhi Republican na Democrats se ivi hi ta ka Afrika-Dzonga ku na mavandla yo tala ya tipolitiki mi vona ka ha ri na ndhawu ya ku AADP xikombiso yi nga fika yi kuma ku kutsula vanhu kona ku ya mahlweni loko mavandla ya tipolitiki ya tele hi ndlela leyi ndhawu yi tele ngopfu Botpet ndhawu yi tele ngopfu mi ta swi languta mi swi langutisisa mi tlhe mi swi landzelerisa ku almost 14 million ya vanhu a va vhoti la South Africa a va registerangi 14 million wa vanhu mina ku vanhu lava va 14 million loko vo vhota nyamuntlha va nga susa hambi vandla ra ANC a xitulwini so swi vula ku politiki ya hina ku na missing link ta ha ri na lexi lavekaka laya xi nga ta endliwa ku nga vi na mavandla yo tala tipolitiki mavandla lama mahlongolo na Julius vo lo n'wi hlongola ku za a fuma vandla ra yena na Ace Makashula va n'wi hlongorile se politiki ya South Africa yi nge pfuki yi fane na le America hikuva politiki ya South Africa va personal ngopfu a no zama ku vulavulela lavan'wanyani mina a ni hlongoriwa ka ni tshama ni hlongoriwa ka tipolitiki mara swin'wanyana swa swivangelo swa ku kumeka ku simekiwa mavandla yo tala i matirhelo ya mavandla lama ku tin'wanyana ti-organization hina I believe ka ti-policies ta tona u va u ri karhi ho vandla rero mara u tisa ku ti-policy ta vona a ti fambisani na leswi mina ni nga xiswona or a ti-benefit vaakatiko va Afrika-Dzonga. President Mayengani wa vulavula se ka interim structure xa AADP mina va mani for sweswiwa ni ta va ni mi byele hi SG Pet Khungwani na Hlayisani Enkhwashu a nga spokesperson xa hina lavan'wanyani hi ta mi tivisa kahle 85 ta August a Xilumani Hotel. President Mayengani
president wa vandla ra AADP i ta va a ri kona ku mi nyiketa switshunxo na way forward ku hi ya kwini hi huma kwini ku ya endliwa yini swo tala hi ta swi outline hi siku leriya president Mayengani wa vulavula ni khensile va MLFM ni khensile na vayingiseri hi leri vandla i ra n'wina tanani hi ta vonisana hi kombisana ndlela president Mayengani wa vulavula khensile swinene khalanga vanana siku lerina ku dya ku engeta inkomo president Mayengani mi n'wi twile vulavurile n'wi hamhleketa ku kumbexani leswiya mi swi vonaku ka Facebook ka Twitter ka Instagram sweswo ko va mahungu ntsena hi leswi a hi mahungu ntsena ri simekiwile vandla i vandla leri ri nga tiyimisela ku va ri korhokela va lava nga ta tsakela ku va swirho swa roho ri thyiwe Action Alliance Development Party hi ndlela yaleyo 35 ta n'hweti liya Mhawuri i n'hweti leyi nga ta yi na migingiriko yo tala n'hweti liya i n'hweti leyi ku xiximiwa ku va manana i n'hweti leyi ku nga languteriwa president wa le Russia loyi ve ngi fana khomiwa loko a tala n'hweti liya i n'hweti leyi mi nga ta ya mi ya twa vuxokoxoko hi kenta mayelana na AADP se ma swi vona ku hi vulavula hi n'hweti leyi nga ta va yi ri na migingiriko yo tala swinene ni na papila laha ni nga ri vona laha ri kombaka ku timhaka ta ku vandla leri a ra ha lavi ku ya titsarisela ka IEC se ri titsariserile ri koho ka IEC se i vandla leri ri tivekaka na le ka nxaxamelo wa mavandla ya tipolitiki ka commission leyi ya timhaka ta nhlawulo ma vo mhaka kona 0860 nongora ku dzumba na mina u ta landzela sweswi ku nga ri khale kambe ke ni nga ha teka vayingiseri vambirhi vanharhu hi twa kun'we mi ri yini mi khome ti timhaka kumbe mi landzelela ti ta AADP kumbe mina tin'wana ke andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makombandlela ela nga kora mingisero Munghana Lonene FM lava langi ku va nga tiviwi xikala vito nhleka lexi nga ndzi vona botset na vayingiseri hinkwavo va nongonoko wo duma wa xiyimo xa le henhla la tikweni a khensa botset leyi ni lavaka ku vulavula hi yona hi yaleya vana va hina tanihiloko na mina ni ri na n'wana xinwele lexi nga kona xi nga ta ni wela ka rin'wana ra masiku mhaka leyi mina ni yi vonaka botset ni ta hambana ngopfu na vanhu lavo tala hi tlhelo ra mina lexi xivangelankulu lexi vangaku mhaka leyi hinkwayo hi hina tanihi vatswari a ni tivi ku na ha ri kona botset kahle lexi ndlaku ni ku hi hina tanihi vatswari hina hi kurisa vana va hina ku hambana na leswi hina hi nga kurisisiwa xiswona hi ndlela leyi hina a hi lavi ku vana va hina va kurisa leswi hina hi nga kurisa xiswona xikombiso n'wana wa le Makobongo i nikiwa 70 rand ko twa ku ta dya xikolweni a nga yi heta 70 rand n'wana a xikolweni a ri na 13 years a ri na 15 years mali liya leswi va endlaka swona vana lava hina va yi khera botset loko ri na munhu wo tlhariha i n'wana wa xikolo i ya dya 20 rand or a dya 25 rand a siya 45 rand ka 45 rand liya loko a yi siyini hi vhiki loko mo languta ku ta va siye mali muni i siye mali yo tala ngopfu ive hi mujivela i ri mama na huma na tichomi ta mina a hi vutisi ku i ya kwihi loko swi hi kambirhi swi leswi botset ni le ka vatswari loko mina tanihi mutswari wa xinuna no a nga humi tshika n'wana wa mina a huma a bela hi moya na van'wani vana loko mhani vo i nga humi hi tshika n'wana a huma a bela hi moya swi hi kambirhi so ive khandla kwalano botset a tlha a nikiwa 250 ya ku wa huma na tichomi ta yena va ya kwi a xin'wanyana xa kona hina tanihi vatswari va hloniphi vanhu va hina tanihi vatswari va hina a va hi hloniphi
khale swakudya leswa mihloti leya queen a swi nweriwa bottle store if 4:30 a xi pfala va vuya kaya no swi vona na ku va nwini i nga swi voni sweswi n'wananga ni tekeli wayeni kwala henhla kwala ndzeni ka fridge va fika hi tshama atindlwini ta manyunya masiku lama na ma-sitting room ku tshamiwa mhani va nwa wayeni amahlweni ka n'wana mhani va ya girls va huma girls out na tichomi amahlweni ka vana girls out ya kona yi tlhe yi katsa na n'wana wa vona wa xisati hi laha mhaka yi nga kona butet mhaka nkulu hi hina ha ri na mhaka na vana va hina ni khensile butet 0860002543 bera ha ri na mhaka na vana va hina tsundzukani ku vonele ra n'wehe ri tshama ri ra n'wehe kambe a hi ra xitichi lexi kumbe vatirhi va xoho ma yi va mhaka ko ni swi veke swona ni hope but mi pfa mi nga swi vuli swona okay Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela sweswo mingiseri Munghana Lonene FM ku na un'wana mingiseri hi loyi nhleka ahe botet papa na me nkombela ku veka mavonelo ya mina yes na me ni na le ku yin'wana ya ti-problem loko swi tala ka vana i ku hina tanihi vatswari hi hina problem hi ku a ya ha kurisi vana va hina namuntlha va kurisiwa hi tifoni va kurisa hi social media botet hina tanihi vatswari a hi swi koti ku hi tshama hansi na vana hi ku xa so xi kahle kumbe xa so a xi kahle se vana lava vo ti kurisa va tlhela va kurisa na hi leswi vo va swi vonaku a le handle ka ti-social media ka ti-culture tin'wana ivi loko va endla swin'wana swa wrong hi tlhela ku blame vona ku ri ku a hi tshami hi va byela ku leswiya a va ri ku swi endleni swi wrong ma ni twisisa botet the problem yi kwalano hina vatswari ku a hi involved ka vutomi bya vana va hina hi pusha responsibility liya hi yisa ka mathichara ma ni twisisa hina a kaya a hi swi koti ku hi hlayisa hi va kurisa hi va komba ndlela ku vana lava a va tivi nchumu n'wana wa 13 years 14 years a nga tivi nchumu i ntiyiso ngopfu sweswo mi swi vulaka i ntiyiso ngopfu sweswo mi swi vulaka loko we u tanihi mutswari u nga hoxi xandla ka vula un'wana i ta ku hoxela xandla hi i ntiyiso ene loko vana va ha ri vantsongo va rhandza swilo a ni va ha ri ku dyondzeni ka vutomi se hi laha hina hi fanelaka hi ta ku kona hi va kombisa ku xa so u nga yi hala loko u ya hala u ta helela ndhawu ya so kambe hi ta hoxisa ku yini xandla makwavo loko ku ve a hi tirhi la vana va hina va tshamaka kona kumbe a hi tshami la vana va hina hi tirhaka na vana va hina la hi tirhaka kona mina ni le tshembisa vana va mina ve le ka mnghonghomo i ntiyiso yeleyo kambe botside tifoni ti kona ku va na loko hi ri makaya hi tikomba hi tshama hansi na vana hi va komba rirhandzu ma ni twisisa botside hi va komba rirhandzu hi va vutisa ku endleka yini exikolweni i va mani tichomi ta wena swa hi ndlela liya hi va komba ku hina ku tsakela ku tiva hi vutomi bya vona so na loko u va u ri kule u nga swi kota ku endla sweswo hi botside mhaka yi na hina loko hina ho cinca tanihi vatswari hina ho cinca tanihi ti-guardians vokokwani vo malume hi ta kota ku cinca situation leyi eBotseka na mi twile buti wa mina ni khensa swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi hi bela riqingho ha khensa swinene buti thank you inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM i gimetisa swisweswo mingisero walowo nongonoko lowu humelerisiwe hi tatana Eric Ncindani Mavasa Eric Ncindani Mavasa he vo va nga humelerisa anti ile ku boveni anti u bova yini wa goloza loko ni ku anti va alavani ku yini a tata hlamusele yexe ku lata ku suku yini mara ani a swi ku na vito ra xikolo ku na ri le kaya se hina hi mavulo hinkwawo no mara na n'wi twisisa leswi a vulaka swona njhani a ni ri mina ni ri
Eric Ncindani Mabasa eh se a nga lavi swona lavi i fana na mina loko munhu a ku i Pet Khalanga a ni na mani swi lavi mina i Khalanga Pet Mathewula ai mata n'we mi ta endla ku se yo mhaka na yena i Ncindani Eric Mabasa okay a swi sunguli hala tiyala mara matwisala mavani ma hambana that's why hina van'wana hi tshama back 60 xikolweni hin'wa mtsova desika hi tshama desika le ndhaku le amasiza wa tiva mara kambe ku na vamasiza vambirhi ku na masiza secondary na high school leyin'wana yi le ka Makhuva leyin'wana yi le ka N'waxinyamani leyin'wana yi le Mbawula leyin'wana yi le ka N'waxinyamani okay se mi ni na vuxaka bya kahle hi vumbirhi ka toho a na swi tiva ku leyin'wana i hlangana hi leyi leyin'wana ku tshama desika eka langa mata ku tshama na vanhu u rhandza ngopfu ku hlamba swi karhata njhani i twa munhu loko a heta ku hlamba ku ti lamaya mavilaka lamaya i ma wena laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula.